KSU is Jaiñtia Hills District Unit, the Pynyieñ check gate go house rock NH-6 negasngi, hawa ka tunong tongseng UM kamat ka yingkeng wa lukha, yopai yagi kot kisla ge wana barjala kuop sia sa mekhalia lembah ke is Jaiñtia Hills. Kesan jetip go sedang wole ini hepor kama kandeu je step, wede pengkut hepor kama so je jan med. Ini ikan rekod yo pentikina wa kuop sia tok ge man ge chong tunong pura ke India. Depan yagi epic adhar wa yagi tu ge wan krek mala depan wa penyu ki work permit wa labor license wa gum em yagi ni dapat liwan ki. Yagi tu wan gi wala cha Assam de cha wa lai ki. Hadin ka tu kat Nipor de wan gi bor ka ain ki wa kentu wa sungai ikan rekod wa bo elat de sarkar wa ini. Hei wa ne liang de khot ka sain de ong ki wa la da le ka sarkar e kam ko mem ka mo mi sarok ki yo le ini ne ba ini kam unto I wasuk. Ha kini ka check gate ne liang ka KSU do wa ko le I banar ki wa ong wa ka work permit to ko krek kam na do usnem arjar khat wi ha me clear leng ba ka ain Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979. Ka sain de ben ko le infiltration check gate ka sarkar ki wa man du kam ki khrdop krong poisa.